الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga katautay manghuran agama Islam, murah-murahan makakawa kita ni bahagi simparsukuan na to dahil hawak turihil kat utanon sin Allahu Ta'ala waktu ini amuin tiap-tiap pambuk dan kato tanyo pakanya aun dirihilan sin Allahu Ta'ala labay ring hapaglugto na to doon ha amin kakuyakan niya. Manjari in bisarahun taha waktu ini ganap lang tasim pangadyan limabay nasabot ta na ingkahalan sin paghaji iban sin pag-umrah iban na si mga kalugal-lugalan banghaw no siya kiupot sin sara hinangon ini ato naubos na katantan jari ha waktu ini insyaallah ta'ala parsukuan sinabuk pahambok dan kato tanyo amin wala tiyak dari sin Allah Ta'ala maka tiwa umadto pa amin lugal mulia amuna muna rin nakatan Masjidil Haram amuin sa lago-lago ibadat doon ha hula Makkah karena inabuk hinang habok sambahayang mo in tutong basan sin Allah Ta'ala riya kausin nakahinang anggatos nga ibu sambahayang. Demikian dito ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin titibawon sin mga sila maghaji na demikian nakawidda day sa day mga kaiwanan kamasjiran buas sin Masjidil Haram in tutong basan doon hayan hambok sambahayang meroon halukal yan biya kausin nakasambahayang nakahangibu in hambo waktu tindog mo. Na in hikato niya lokal amin biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Wayroon tutulakon maksud pag-ibadatan lokal amra into masjid Masjidil Haram, Masjidi Hada, laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidul Aqsa. In Masjidul Aqsa, bangkaw nakasambahayang dito hambok sambahayang, biya kausin nakasambahayang 500 sambahayang. Naamo yan mga katautay manghuran, yari kita niyo ha lokal na to pakanya, hangkan na in labi marayaw, amo hindi na to lupason in waktu na to, amin tumabo hawak to pagjamaa sabab impiyag biddaan niya iban sin isa-isa kita niyo timindog na bang kita sumambahayang isa-isa ta in bistahon ka to hambok na sambahayang buat malainkan bangkaw iban jamaa sa bawa na biya kausin nakasambahayang laong takawaan tag 5 sambahayang atawa kawaan tag 7 bihan. Demikian doon hayan ganap mangganap in tutong basan doonhan labi luba nawang magtatao din jamaa pakanya roon aon laong taitungon kato tanyo deng hambok bihan dahin haamin karayawan karna sin kalaguan sin ibadat pagjamaa. Manjari laong ta ha pakaradyaan namin bisarahon tabihaon tungod pa amin hangpo adlaw amin subay na tuod ini dihilan waktu karena nakawidda ding hakatan ini waktu hamang awiya sing kita niyo wala laong takya rijikian
makatibaw madto pa ini lugal amuin sa halga-halga halawng pangatayan sin tiap-tiap Muslim. Riwayat din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amali salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Biyita dunay ni sin Ibnu Abbas, wayroon din mga adlawan tungod paparkala pag-ammal sin hinang piyagdarayaw sin Allahu Ta'ala, lawi kauwan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, dahing ha mga hinang sin ipon, amurain hang po adlaw, lang ta nasabot ini. Yani ayyamul ashr, amunin hang po adlaw, panagnaan sin bulan haji. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Laong sin mga sahabat, ya Rasulullah, misan palong niya jihad hangan sin Allahu Ta'ala, nakalimot pa yung mga adlawan na sabot ini. Qal walal jihadu fi sabilillah. Misan pa yung kaaunan pag-jihad haraan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bishay. Amura lang niya inhambuk usog, in makatupan, makatimbang kaniya, gimuha dahil halam simbay niya maksud magjihad fi sabilillah, amin diyanin alta niya katantan, iwan sing ginhawabaran niya, sarta wala na siya nakawalik. Maun pabay niya, palugal niya, amurad tim makasibu, sin amal na sabot dahil hindi amin ang po adlaw ini. Naman jari, in mga sila nakapag-haji madto pabaytullahil haram, bang siya nakapag-haji, doon hayan naurol niya madto-madto yung kakahinang, amuyin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikakum, kamu sin aturan paghaji daing kako, hay siyo in nakakawa aturan daing hapaghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala niya kaya na panhinang, amoy induga ing daing hahinang sin siyo pamiat sin manusia, buat malaingkan doon dahad jaha amoy in pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta inyaon katantan napatarang sin mga kasahabatan niya, na amuad tuwing sa lago-lago, lang ta madawhat nila hadarat sin Allahu Ta'ala, law niya raja'a kayaw miwaladat su ummu. Isiyusin nakapaghaji sin haji, amoy in wayroon siya lang tarunhan kaya lamuran hinang duka indeng ha amoy hinang napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amon ang pag-iadon hajjun mabrur, amin haji tataymaon sin Allahu Ta'ala, laong niya raja'a kayaw miwaladat su ummu. Mui siya pa hula niya, biya siya sinyang papiag anak ni ina niya. Kita kawin kalaguan niya. Naman jari ing kita, haamin wala patiak na sin Allahu Ta'ala, in mga waktu amin maka ini pajukop kita niyo sin rukun na to, rukun Islam, amon na hikaliman niya, na in mga inikatan, mataod day sa mahinang ta amuin, insya Allah Ta'ala, bang marayaw rain, ini kakahinang sing kita miyumurol da rin ha, ini tiranan, panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin wala kita nakahinang, sin hinang, amuin tiudlo kato sin manusia sulang, paamuin, pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inikatantan Allahu Ta'ala imagtungbas sing karayawan sin kita niyo mga katawtay manghuran. Nasalta biyeta dunhan, bukon sa jahang po kahinapusan aw panagnaan sin bulan haji, buat malaingkan biyeta dunhay ni yu'adzimuna salatu asyarat. Ini lialag ko hihalgaan sin agama Islam in amin mga amal biyayta doon hay ni
sarta amuin in puunan niya rin hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asabi turiak kita sin sara magja ka sin ginawaranta sarta magluwas lungsad kita roon hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala magpataod sin amal doon ha amin marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha inda ginis na pagtaat patuhar na bulalamin na insiya makakawa siya biya sing kahalan sin mga sila salafus salih amuin biya sa kaula-ula da kalamod kita niyong halaw man sin musim paghaji insya Allah subhanahu wa ta'ala karena iuurol si mga sila ini damikian in mga salafus salih amin nang lago isim pagyanon tu hangpo adlaw kaisa niya al-asrul akhir min Ramadan amunin hangpo adlaw kahinapusan sin bulan Ramadan pagtutuyaan sin Muslim bihan himinang si mga kakahinang laungta kiyawiin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo hipapahinang damit yan al-asrul awal min Dhul-Hijjah amo na imbiya sin waktu bihaon insyaallah ta'ala timagna sin adlaw yan amo na hangpo adlaw panagnaan sin bulan haji wal asrul awal min Muharram iwan sin hangpo adlaw panagnaan sin bulan Muharram. Naamo yan mga katawtan manghuran. Haamin kita wala nakatabo madto pa amin lugal ini yadto dia daot sinamok pamok ding katutan niyo na yariin mga kakahinang amuin hinang di na to makawain panagnaan amunin lang niya ada o manasikil haji wal umrah amuin pagtunay sin amuin aturan sin paghaji iwan pag-umrah ubos na to na patarang na inyad tulong ta wala na to ini nadawhat sa sumakawa biyabay ta dun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya al-umratu ila al-umrati kaparatun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaun illa al jannah in umrah haot sin umrah iwan sin pag-umrah in utan niya yaon amin nagahali kau nagjajaga kau himinang sin karugalan sin Allah ta'ala mahinang yaon hikakiparat sin amal na hinang natu kasaan doon haon hati sin kiparatun sin Allah ta'ala tabunan niya na in amal tamangi hatat kala yaon nakita niya nag-amal sinilang marayaw piyag marayaw niya. Damikian, in haji tatay maon, hajjun mabrur, wayroon lang niya tungbas buat malaingkan sulga dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Na in mga inikatan paghaji ini amuin muwapik hasara atau magmuwapik ha ini dahanan sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin wala siya kialamuran dosa patuhan wayroon doon riya wayroon sum'ah wayroon kapasikan wayroon rapat na inikatantan insyaallah ta'ala mabista kanya ini nakasud pa amal amunin pag-anon amal salih. Hati sin amal salih amunin amal wayroon doonhan kiyapikitan sin mangi. Hati niya sawasa siya hapangatod sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahasabay biyan in mga ini laungta yari kita dihilan hamin mga kita wala lang ta tiyak din sin Allah ta'ala impagtibaw madtupalukal yadto biyay ta doon hay ni puas dahing hamin hinangon si maghaji ikaruan niya amunain pagpuasa na ini ni bangkaw sumud biya sin adlaw ini sampay pa siyam kasubangan sin bulan haji
na insya Allah Ta'ala in ikaw makasud palawman sin hadis kudsi biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain sa lago-lago kalabiyahan bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya laong sintuhan na to Rabbul Alamin hadis kudsi kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih muttafaqun alaih. Ingkatan laong niya sin amal sin anak kapo Adam na inyan kaniya na hati niya aun na tur ini tunguran biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asal dahil mga amal buat malaingkan inpo asa wala kiyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena intum tungbas sin po asa mala aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatari ala qalbi bashar. Intong basin pagpuasa way pakikita sin mata wala pa diurungog sin pangdungog iban wala padang angan-angan sin bigi jantung. Nasabab yan na sa laggo-laggo amal habulan haji amuna in siyam kasubangan laong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyamu yawmu Arafah ma baina ayyamil ashri Dzulhijjah bimajidi inayatin wa baina fadli siyamihi siyamu yawmu Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu rawahu Muslim. In puasa long niya haadlaw sin Arafah na habistahan kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in makiparat niya in pardusahan sin ipon nagpuasa kaniya hang katahon na kauna iwan sin hang katahon susungon niya. Ang aning kalagguan nasarta in mga adlawan dahil hapanagnaan sampay pawalo kasubangan nito damikyan inyad to katantan Allahu Ta'ala im magtungbas amuin paamuhun tahabya da sim pagpuasa tahabulan Ramadan iban si mga kaibanan aturan sin pagpuasa hasupaya inyad tong madawhat na tuin sa lago-lago tutungbasan ding Allah Subhanahu wa Ta'ala biya na sinagi amunain wala pa kikita sin mata wala pa laong ta angan-angan sin bigi jantung iban wala pakikita sin pangatod in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in mga inikatantan haamin adlawan ini in pagtawag sin amal doon halaw niyan al-amalus salih amal salih hati sin amal salih kimukugdan katantan way paklos niya. Amo yan mga katawtay mangurang. Na ini katunia, mahinang na to, singkit away nakasampay madto. As-salah, amo na yung pagsambahayang. Amo na in sa lago amal, way na makaliw kaniya kalabyahan. Karena in sambahayang, amo na in kahinapusan, lang ay amo na in lang ta makauna rin kataan bistahon na ipon na adlaw akhirat na doon hay ni ini bang aun sambahayang mo na wayroon na pagduarwa in ikaw hambuok na rin ha mga sila amoy in malappas dahil ha pinarka jahannam buat malengkan na in amoy mga sila aun doon haon lang ta gagat na hinang nila na inya tuwis tahon kanila adakala makalaway pa sila rin haamin lalabayan di kabayaan singkatan inya to hawak to inilang si mga sila amoy in nakauna nakahati sinakama Islam sarta nakauna nagibadat tingkato taniyo suway na to tuod ayaran dakula im mga wakto na to haamin wakto biya sinadlaw ini sampay mabutin ini adlaw haylayayad to insyaallah ta'ala amuin bang aun dapat insambahayang ayaw kita umukat deng ha ibadat
halawm jamaah. Amin. Pagtaod-taod sin kita niyo mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala karena ini siukat kato sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil namayan ha amin nawafil ha mga aamalan na to iban sin mga piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala karena biyayta dunhaon sin Tuhan na to Rabbul Alamin wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Mga sila amin wala nakabutas ini waktu nila roon ha amin wajib kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta iaayaran nila yung kataan-taan hikamula sin pagsambahayang nila pag-ubos do na hindi mamarahi kanila in ibadat perdo yagtura sila sambil himinang sin nawafil amo na yung mga ibadat sunna imaabay ha ibadat perdo sin Allah ta'ala biyata doon hay ni sintuhan na to Rabbul Alamin bang masi-masiin o ipon ko bihan himihinang simpyang daakan ko kanila hihinang nila sarta masi-masi pa sila lumawag ganap biya na sin ibadat nawafil naroon hayan lumasa na ako kanila laong sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiyo kato taniyo hindi mabaya lasahon sintuhan na to Rabbul Alamin. Yari na biyabay kato taniyo, kuno in Allah ta'ala lumasa kato taniyo, dahil hindi hapagsambahayan sing kita. Muna rin hapiyardo, sarta doon haon, di mamarahi kato taniyo impiyardo sadya, sampay sin nawapil hinangon na to. Ako ini, namahinang na to ini katan, biyada simpag hinang nila, rito halukal nila, halukal amuyin, lang tariji kay kanila sin Allah ta'ala nakasampay sila magtupalukal yadto. Damikyan, hikaupat niya, amuyin ayaw na to, lupason in wakto na to. Misan bukon halaw masjid, misan kita nagpapanaw-panaw, misan kita naglilingkod-lingkod, nagahali-hali, halukal haunong-haunong namasan ng panganal tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin di na to ini kalupahan in mga manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na simbiyata doon hay ni mahinang na to in pagtakbir, in pagtahmid, in pagtahlil, in pagzikir. In pagtakbir amo na inimumungan sing kita Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ni halaw man sin adlawan ini. Ayaw na to lupasonin waktu na to. Hawaktu masannang impangannal na to. Humarap na kita niyo pa Allahu Ta'ala tumakbir harap kaniya. Karena siyarain mapatutok balan sin pagtakbir. Damikyan magtahmid. Amin imyang kita alhamdulillah. 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 Pamudji sarta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala si mga katan kanikmat-nikmatan na dawhat na to, kaya hampitan na to, halaw man sing kabuhi na to ini. Damikyan hikatuni, wat tahlil, amin magtahalil kita niyo, amin misanda kuman, amin ini isa-isa na to, makarungog sinsuara na to, amin daran kita imyan, La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini mga katautay manghuran, mahinang na to, biya da sim mga sila, bang sila rito nahaarapa, karena nagukup, dahil ha mga pagskini sabuton nila, yung mga nasabot ta ini, mga katautay manghuran hakama Islam. Karena in lugal arapa, ibadat doon haon amunain, pagdikir, pagtakbir, pagtahmid, pagtahlil, iban sa mga uno-uno na panghindua, pangayo, susukat-sukatan sinipon, doon haamuin waktu yan. Na biyita doon ha ini, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat din kan Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qal, ma min ayami
a'zamu 'inda Allahi wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Laong niya wayroon na rin nga mga adlawan sa lago-lago. Ha ipon sin Allahu Ta'ala dito hadarat sintuhan na to Rabbul Alamin. Iwan wayroon na kakukuyakan sin Allahu Ta'ala rin nga mga amal hinangon sin ipon niya. Doon ha mga adlawan na sabot yan amunin ang po adlaw. Hasabab yan laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patauran niyo impagtakbir niyo. Patauran niyo in pagtahlil niyo, patauran niyo in pagtahmid niyo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Patauran niyo in pagdikir niyo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo ini mga katawtay manghuran ha agama Islam, mahinang nato ini wang kita niyo mabaya umapas, sin kalagguan iwan kalabbiyahan dirihilan sin Allahu ta'ala, kato taniyo misang kita niyo wala nakasampay madto pa lugal mulia. Insyaallah Ta'ala madawhat na to ini iaangot na to dahil hatuan na Rabbul Alamin harang mayan hinangon na to insabab. Hinangon na to insabab dahil mga sabab amo na insyabot na to ini. Ini kalima niya as-sadaqah. Amo na in pagsarak ka in pagsarak ka min jumlatil a'mal as-salihah allati yustahabbu lil muslim al-ikthar minha fi hadhil ayyam. Siya na indayng ha mga amal na kalamod, dayng ha amal salih, amoy in kakuyagan, mapatot batukon sintip-tip muslim pataurod niya waktu ini, amin waktu hangpo adlaw, habulan, laungta haji panagnaan dahil ha panagnaan adlaw yan sin adlaw yan na ini biyabayta sintuhan na to Rabbul Alamin na suratul Baqarah ayat 200 kay mantag upat ya ayyuhalladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'atun wal kafiruna humudz zalimun. Ya kamu mga bariman, pag napaka kamu dahin ha mga rijiki kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hari parumatong kaniyo in adlaw wayroon na pagbira di nakakunahanin sin, wayroon na magkakunahan sin alta, iban wayroon na magkakunahan sin kataan pangari-ngari, labay ring ha alta na wayroon na ronhan ini amurakuman in amoy in pagsarak ka ini mahinang sumapaat katuhadlaw ka na. Ampay mga kafir yan na amoy di magsasarak ka sila in nag-anyaya sin anyaya sa lago-lago paginawabaran niya. Sa tabiyay tapasin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma nakasat sadakatun min mal. Di karagdagan sin pagsarak ka in alta mo. Gamayan, duwang mangduwang in dirihilan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harwain riwayat beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habayta sin Tuhan Rabbul Alamin. Unfiqu alaik. Pag napakakaw hasupay, takaw ka napakahan. Hati niya in mga taudaran nagnanapaka, ganapan sin Allah Ta'ala in rijiki nila. Amo yan mga katawtay manghurana kama Islam. Na impagsarak ka mataod mahinang nato. Habya sin waktu hangpo adlaw ini. Doon hayan. Sarak ka nakalamod doon in pagbasa Quran. Nakalamod doon haon in pag-ingat sin Quran. Nakalamod doon haon in panghindua aparwa maas. Nakalamod doon haon in himinang parsugpatan pa mga kakampungan. Iwan si mga ini masuok kay mo. Pagsuok biya diin, biya sin pag inihulmat kanila pagkaon. Paghulmat kanila si mga nikmat karihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian dahil mga mahinang tahawakto ini, al-islahu baydan nas. Pagpasulot hamano siya nagsasagga, labi marayaw hinangon hawakto ini, hasupaya makadawhat sila
sin mga adlawan ini makakawa sila amin nakabidda dahil hakatanin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Amin manawag-tawag pa hinang kakuyakan sin Allah ta'ala mo ng pag-ibadat harap kaniya. Iwan pang langi ring hingang piagmungkar sin Allah ta'ala, piagmungkir sin Allah ta'ala. Pagparihara sin dila, pagparihara sin aurat, paghinang marayaw papangdaig, inikatantan deng haamal sa rayaw-rayaw, mapatut batukon sinambok pambok deng katutan niyo, insya Allah ta'ala madawhat na to, inkuyag iwan ulong sin Allah ta'ala katutan niyo, lawi luwa na to din rida niya. Haipon niya, bukon sadyay mga sila, nakasampay palukali at uwat malangkan, kita niyo kataan insya Allah subhanahu wa ta'ala, na manghumbain na ako kaniyo kataan na waktu ni miyabot na sabihin waktu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.